Sammy Gyamfi say gold board no more establishing no manya $2 billion. Next what was say when you say scan na teacher for strike adwen ben na ye adwuma wotimi eba samu ye nkwasea fo ena wo John Mahama okwasea enra na nkofo twero ba se data matum matu light bill mu matu bibiem water bill matu tu bibiem nti scan na moje no ekohe nti John Mahama suanyansa no wagime dodo ena enze NDC fo mu ana begina woni twa asere enra me bro video ameka kiro say Mahama ede 1st July bia esi was a national prayers and thanksgiving day as enrochi enoda edano esi ema order this work no agrasco no go fine evangelist my part ekwa ase bi ema meka ase my part wakwa bia cv and week we mu Mahama benya ase bo ho no kra na agrada ya okọ Mahama program cv no ana akohwehwe nsem bre Mahama afa Twene Jonas abefa ya Mahama concerning trumu na ekọ so Independence Square no Twene Jonas abaye Canada chere Mahama wa fire Sam George ebi akoka Sammy Gyamfi concerning the gold board na all ye sika sembi kululu bi ekoso Twene Jonas abaye Canada ne abafa yo bi afan school bi ai Penyah blog media mesra wa say ni di mo over like video no da ma subscribe button na click button na face na follow latest updates na ba chere wa adwen dia ma me e wo comment section so baswa watch video for so enya bi ahwe e tell am problem ka chere wo say His Excellency the President and what 1st July 2025 no and what this edan esi was for every 1st July no yeah the AC will ama national prayers and thanksgiving day just that bia no ye be ye fasting Ghana for nyina he Ghana for nyina Matilda opa aduan dodo ya yibi ha osu ansa opa aduan ya yibi he na na bi o didi dodo muntete so na munya fasting ni bi ora say mu nyina muntete so ma mu comment section no muntete so nya fasting ma Ghana it every 1st July ye be fasting he for Stella who did teso ti aduane so nya fasting enti Mahama de si wo e me ka jo se eno kura no evangelist from apart agrasco e kwa asie bi me na ba yiwo e ba wo die ti bi se me na ba yiwo se me de wo ya ko ni ya bra yiwo dia kuku dia ti bi asina eti jina piti and I have got the privilege to hug the president. So if I did not go to heaven, I'm gonna say, I got that one quite the CBA, and the assembly Mahama. And the assembly, because what can I say? The last time I got it, I saw them can say, Sammy Gyamfi Pokon go when you are dollar crab in there, and yeah, I don't be meeting Mahama 1-on-1 or Befi or the echo like Ghana must go and a baby the Sika say tam and then out of nowhere. Otimi ego share Mahama na osa hage no na no na Twene Jonas any more video no sa there's a Mahama agrada betra Ghana help bunipa faso dia comfort bunipa faso montimi nche no na wa baba mu a wo sa dia agrada ne na mo ho ene so me dia be wo Twene Jonas aba expose the expose no all the free
Trumu pictures na call a statue of Independence Square. I want to start the free by her. Wow, Horoma, Hama, Betty, some George, so I'll hold some George, a data band of war, while hold some George, yeah, I betty some million to gold board, while hold as a war fast to be a fire and cassa. Enti again, kwasi broni na Jesus kana. Ko fan koto fie man na hye for. O de ba abesiwo acha magan afuo nyina. Enti momo agisa acha na afuo sika no. Na sam ayi first Sammy Gyamfi say gold board no mo establish here no o manya $2 billion. Na se wote wo say wanya se sika no na teacher for strike adwen ben na ye adwuma wo timi. Won na me enti sika no edadamu ye de ade ana ma di ni nyina. Won enti se wo betena wo so wagigi sika we a wo twa sika no physical good table so agi gold we. No worth ni. Now ntimi ntua na esefo ka. What are you telling us? Won na me che no enti NDC you can do better. Won you can do better than what you're doing. Me kura me na me nan so dai say NDC will come power. Ebedrum rebi a teacher for because strike that me nim say be possible that because man no anam the work opposition no anya no ahu amamu ni ehu ti ya me cha oni yo anya ahu amamu ni ehu anti why ade say wo hand to China for no. But where does the money you get from them goes? Ti ya me cha no, where does it go? Muntu teacher for neka muntua nurse for neka ehon ye behu se mu ye adwuma so ati ase ana wo John Mahama wo kwasia enra ye se woni Sammy Gyamfi woni ayefreze agrada obi a agrada ye kronfo na wa invite no na one ne chele na mu blow sika no obi a unye sika ntua nurse for unye sika ntua doctors unye sika ntua obi a o unye sika oba e na nkofo twero ba se data matum matu light bill mu matu BBM water bill matu to BBM enti sika na amoje no ekohe ti dia me cho no sika na amoje na ekohe where does the money goes? That is the problem. O be claim say wagigi say sika we nyina na nti wo di ni nyina na asesen. Nti John Mahama suanyansa no wagime dodo agrada ye kronfo nti se wo ye program na wo invite akronfo a che se mu nyina mo ye akronfo kire me wo yonko na me nkire wo suban nipa no owia Ghana fo nyina dupu mo ye criminal nti we are expecting say akofo adoban ntimi anchina ntuma mo maba no mo nchini ntum na mo nye victim fo ni sika mo mo ntime nchina mo san ne nam na mo sise sika ma na e ba sa mo jimi ti dia me che no eba sa mu yankwasiafo se memetuwe kronfo ya be wia misika na hu se mampanyina mato aba amegine di ene kronfo ne nama medwe se mampanyina na we oye criminal kra chen obi a wiase enti kireme oyonko na menkyere usuban sa na wiase abrabote me hia boy bi na nanamfo ne obi onum wie ana obi a eche ni tumra sa ni permanent trust that because wadamfo ye kronfo a what makes you different from them? So on ya mechano enti se wodi Jimmy asisa agrada na wosisa sika ma no eye munya isa Jimmy no na mfasika no koma teacher fo no omu wi na mo se koka kwasi broni asem na e mahin no obibi ni Jimmy John Mahama kwasi yi obeda de ho akoto Trump ba emetwa trumu dana de ni sisu na no twam emo mo ye ho demonstration ye betwa trumu enya wo John Mahama wa kura okuja to abra kwakwase anema o South Africa for visa se o mumra Ghana medium trum na o mun showcase na ewiase nyina hu se Ghana ye freedom obi ati medin trum na ogo enya mo ana mo visa ena enze NDC for mo ana begina South Africa ye visa free to Ghana woni twasere country be visa free no still you need to submit a passport na ya stamp so Tiria mechon America visa e country be free and so drew airport wa this year stamp so what I say I Trump wa dem mraba se si awa wo green card ko kuruma me America bi ono boys na mo ye Ghana for no omudru JFK New York airport immigration for no just you know omu green card ni on passport no stamp me say
ye mamu nwura kuro no bio because Trump mra no wose ma obi a wo green card mema bio wako okuro ma aka wo green card nye citizen ti unye citizen na wako okuro ma o mama enti geni e de ne passport abasa mi ye geni a o tu kwan no visa free no nkire se uduru a yenye o check o even Ghana ni a no ye Ghana passport kra ano uduru airport a okosa line arrival line and send immigration for check no odi line ni agene passport ni agene document ni agene ni plane ticket ni ahwem ni a check no and send yamana wura airport num and send wa pio nti ye wa arrival ni ye departure line nti arrival no mu di line nti se wo ye check wo ni ye se wo no uwe ye turumutu na se Ghana for no mpanimfo na je atum se bra ommemu aba ya nyintuma ye be san what ya say enti jimi na moye mmoa no immigration no John Mahama ne control John Mahama na nkofo ne ma gefo ne ba Ghana enti se John Mahama kwasia wo no aba no ade a Ghana fo mpe ade a moa makotwere ho ai bill tintin de akọ parliament ama parliament approve na president bi wo ye friend Akufo-Addo si onsan a na maba bail a yedika approve no eno an se pen ni pipa masan hweo se si obi ani ntrum da bi ma jimi mu ho afiafin kwasiafo on ena muguo minim se John Mahama obi di utrum o se wonso udi obi trum o se yo minim de etia wa jimi a untimi ntwam Trump ba ya no twam a ene trum fo e chiwa 20 years sometime minim de etia wa jimi a untimi ntwa de enum enu ntini ekoto abama amu a NDC fo mu amunko na mgu parliament woyo mo pay di pawia na mo beji yile di levy kura no yante wo hwe hu yanse musema ma pass di levy edi date e be start ya wie ni pa aba but trum na ade a Ghana fo nyina mpe from a Christopher besi Muslim fo besi Muslimi e besi ayi abosomsom fo e besi obia so obia mpe including mu NDC fo mu anu ntina sa no mo magimi anana mo nim se Ghana fo agimi o meme ato abati am so mo ntwa trum ma because mo anam kotro bel no mo anam ye hu dede sesi am aban na aba enti mote wo ye nan Akufo-Addo ansan a edi ntina John Mahama utise bosom waba untimi nsan wagimi edi ani jimi o man kwasiafo we free South Africa be se Ghana fo nkura ha abla wo betimi asan ade no na be ye law no wo di jimi to edi na usuro ade ntina untimi ntwa mo jimi amu yi levy wana te di levy amuni be wi ani pe wana te se mu ko ebibi nyi da so ya ni se mu aba se mu ba be wi ayen kwasiafo nti adan ya de e be buo man na man no the values and the culture of the nation the image of bibini ubetimi protect no we jimi uto abra mu na mu ye hu demonstration after demonstration nti mu ye mu ana ma ye demonstration se me mpa de we nti Ghana foto abama me a metwa ade no na yato yaji wadi akoto abana ma to twa ade anum so a osimi ntwam wagimi anti NDC fo na mu ni mu jimi aba betena o jimi no se boys no akodwa mama ni mu hwe no mu ni twa asere mako omo ane mo chance wuram anti awudru airport anya se awukọ abrochi adru ya no awuram o jimi ukodi lie no akọ checkpoint o bag nyina ekura nyina ye be check what you say ya check your documentation ya sama people be fail a wo fail a reason and to kwan nyina be fail what you say found say wo visa free no visa free e so fail forms days do say na be di okronum hotel be na buku ye why na nim no okronum oga say no answer of bag anu akofro ti say de wo froka akokura asina na jimi toyomantisa what you say wa fail forms awie na answer na akotena baabi for many minutes answer na plane no ya na so say I ready answer na plane no kura mo kofro no gate na no kura na ya be say age mo passport a check it say ya be ya yem obi on the passport emewuram bi nko nya say workers na eguo na omukom di omo no obi betimi atena plane num
ube waze from ni obe pie landing so enti John Mahama wajime dodo wajime muni ndisi foni na amoye nkwasiafo mu ntwa de anum na amoye mmoa stop people ya to abama mo se mo mna me ya de a MPP foni timenye enti when you have the post and you are still behaving like the MPP, what is the purpose of CHNY mo eba sa mu ye nkwasiafo enti mu nsua nyansa na ma jime too much obisi afra x no edu atem or trending or trending obisi you are a liar kwasi a ni jimi ntitie no kre na ja jimi no NDC for ma jimi dodo ai napku akufu adu ntua mo odi sika no akwa den akotena play mu no de aka ma ne ba bi restaurant won na John Mahama kwasi anso baya untimi ntua na esefo na untimi ntua teacher for because odi sika na kwa akoma obasa onfanye boxing entina ene ujimi sa anti boxing president no one who resign wasi ma jimi dodo wasi yenye ne sa. There is difference between sports and politics enti se mo de ai politics no mo de abewura sports no ma e ma sports ne nye de enya attractive enti no resign no boxing president no wasi onam sa dada public ni na asema come $30,000 and ne he no wasi $3,000 spend on sa kind am yes I fine nipa no mu yonko NDC ni no catch them say the mo ye no say magi boxing na ma me ba na manage me ba na air boxing abra obi anim say o ba no 1 cedi oni bi boxing president no kura say o ba no 1 cedi oni bi taxpayers money and na adane abusia ye nyene sa there's sports and there's government won and say o be yes sports ne ye Mahama dia basa MPP for na enyo attractive so mumra boxing na metu camera sa na enyo CPP for and they say independent body any kwa say family John Mahama busia dia dabi say ye pe sports minister bi no manage boxing no won na ye pe bibi sa won na meche no ntina mine sim oyendisi ni ba magime do mama politics 70 obe say what one minister be fro what one nti amfeba John Mahama busuanfo a ade no enye ye nye ne sa oba bia obai ni tise sunsum tinanim huhu tise sunsum skapre woni bi ye sika na amde ba ma teacher fo na amde am mo ni di jimi say sika no kwa mo ye sa enye fine e ba sa na akwa tise de amamuo no ye njenyi hwe de ti anete because they are not kufu ado ye na moye ye to abane ya mbelus because ma jime dodo enti John Mahama no ma wenya first and last abeka Trump asem because ene no mama ne power more and the Supreme Court for man power more omunani ji age wa ase no enti umani kokana asem bi o anhwe ko be ya magana ni bi ama buche bi o madika ka kire o say sisi ana wa bande Ghana visa no wasem kufu bebre chance because work up aye be boy kankufu bebre be ba se supporters no ma wuram no ma bekam no ma nya adwuma ye because kwase out kronum no de obi anya adwuma nya obedada nipa 24-hour economy obi bi adwuma enso adwuma bi ani wa bi dada na e wo ho na ye nurse fo ni teacher fo no so a unsen twa omuka wasise sika na ma ba so mfanye boxing Ghana ni be ba America no abeda ni skani ti said ye ma bedura ma abeda ni skani won na ne ho ato no wosi magimi ntima akoya ma ya suspend visa na abra wa no keke wa nkoka na sem na yeden e fa ho sa America fo beku gramofo wiase nyina enye wasem ena ombeku Israel fo nyina enye wasem okoka bia yeden di ufi asem untimi ntua oticha fo ka America obi ani ho a otikromu a waye adwuma even 1 week kura bro nyi pe o ye adwuma no pay me sorry sika makofa ebi na me twa kire ono sika nko dollars nko a sika makofa no pay nko a anopa nko ede bia me make $5 million ede bia me was go card boot kwa by enemy the 7.5 million as a buy for $7.5 million na buy but na Ghana so many years meren menya high quality performance high quality BMW meren menya bi matana da kopim tama mi Ghana enti America no obeduru a 1 hour bia wo GP obi a wote America wo hiani no ono anka so ya aboa de ne kotena heaven kro beda ne hiani enti ekro papa sei no
yimina Ghana or when say Ghana for opportunities because only more be the boy Ghana, you know. See the amateur no gold sika ma bet na only aji gold 1 billion. Ni nyina mbe disika no mo de beto fia man hye wo fo ma chem se bibini wo ya boa wonye nipa broni nkwa na nipa ntime nkoka broni na asem because broni bia ni wa no be sese sika wi maso ese me be boa o man me sisa de akoto fia ma hye wo fo because me sa ko wo mo twem da bi o di sika ne be somo man no real only a broni de ante no Trump buy me be deport nkofo sisi ano we deport nipa 14 million people. Tira George Mahama e wo conversation. Penyah Media.